Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lazio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lazio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-11. Siak ni Manong Joe, siak met ni Ama, da kami ti for decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay papak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaen sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karong bada kami, ada kami, manen nga FDD, amang liwliwat ken nagpakatawa, mang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Okay, good afternoon everyone. May ka-23 apo iti mabilang iti bulan iti Marso. Manulang aldawon kata Abrilan. Panagluloko manan. Mabalin tayo mga lukon. Nagkita tao nga lukon. April Fool's Day. Asidig manan ako. So, standby lang. Nagkita mga loko dita. Nagkita agiwarwaras ti fake news ta. Hanyo pa nga panahon tata. Anto na April to nagkita nga panangipost. wan, nagigla ko ti motor, sigla ko ti logan, nga nakalalaka. Wan. Okay nga Rod. At ito yun na po. Nagkita pagayam yo katropang June with Katropang John Mark. for another 3 hours of music nga kay kayatanin na po dagiti Ilocano. Ito'y buong
Cagayan Cagayan Valley. Valley. Yes, haan lang apo nga dito 104.9 XFM Santiago ti pakanggan nyo. No dikat di pati apo dito 95.7 XFM Tugigaraw. Live kami metapo and of course via YouTube and Facebook. Yan. So, for your request and dedication, 0905-808-1259. Napikas na nag-ngisit ta dito yung camera. Ay na, Jack, mo man, dito bado ngamin. Iti camera ngamin, okay, that you can take this from me because I am a photographer before and I'm a videographer. Makapangisit. Yeah, no nalawag iti t-shirt, ngumisit girupa. Tatano kaya mo nga lumawag girupa, agisuot na mo ti dark nga badbado. Balansiyan na. Ta automatic nga ro dagito iti tinaglas ti automatic nga maiset iti aperture na nga talaga when opening. At dagiti ko nga talaga maya. Dagiti medyo dark skin. No, adati may bagay nga bado nga talaga para kanya no pumudaw da. Correct. Dagita launay ka dapat dark skin. Okay na po daw ka no na po daw ngem patgan naman pa iti request na ni katropang Edmar galing gana kunana kaya nakano nga makangag iti Spanish song manen so iti opening song ta may sama nga Espanyol. Okay, ngarot Buenas noches, amigos, amigas. Yeah, correct. Alright. Lukas na nga Spanish ni Doc Emil Castillo ti kalaingan dito ta nagadal isuna jay National Cement Incorporated. Para kada kayo amin na po dito Aurora lagi tinaganak ken Katugangan ni katropang Edmar. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estoy lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después.
That's it. The song called Besame Mucho nga kanay mga papugpugtuan o dati papapanaming and taksang kasat awamot yung makalala. Okay nga rod, kung na dito ay Facebook ni Imo Masa na yung bangal daw mga idol and kung na naman ni Mirna Javier, good morning po, together with Rexy Rex Mariano Manandig na yung bangal daw Kuya June and John Mark from Ilocano Pro Sounds and Lights. Okay, na-miss me the Ilocano, the last nga event DJ Munisipyo. Sabali nakaala, it's the DJ Sean. Ayan, request man balong iti cactus. Ayan, from Until Orly, good afternoon, good evening, dita California. Okay, good afternoon. Cactus ka ti request na. And hello to Ate Merly Rimas. Nga buy-buya mo lang iti live. Ayan, good afternoon. Dita Bugal yung Norte. Okay, kadagiti adit apo at Tuki Carao City. Ngatungtungi kada kami, please feel free to message us over 0905-808-1259. Ulitin man balong itinalawlawag nga panarita. 0905-808-1259. Okay, as requested by Manang Lorely, here is Cactus. Cactus. Tekman ken ka tanay salsa lumina kaktus mo nagmaya tasiit na nagpipintas di saringit na adun ti kaktus ko dayta kumapay na yun ko ngayon paidam mo ay di kantun pulos nga am mo Dawat ka adawat amumet nga agad-gatan nga pati pasong ibagkat mo kasla kala mangluglugo isupay pa kaungungtak pangkusina maikaktus ko isu nga ibatam kumata kaktus nga koleksyon ko ay nagbate takaktus mo tama kang egak pa iti sasao ay nakaruti paidam mo nagsimple lang day kadawat ko malugto amin day ta ken agpaso sa anton nga uso Adda ken ka gayem ko no siya kwento day takaktus mo Halang metket daytoy kaktus ko Agraman succulent snake plant ken bougainvillea Di mo tagibasiten taginatang ko amin dayta Ikatem kumata ugali dawat ka anang arud gay-gayem ko dispensarem panagdaw-dawat ko awan meti gatang ko
ay ket ti babakit no wan mulam sa ti agigil. Correct, Apo. Tay tatpudno kayem ko iso nga nagaduti kaktus ko. Hanlang aga puta isok uso no dikit di makaayayo. Ket intun nagsumualak to sikat umuna sa gutak to. Dimlaeng kumabagbagkaten ay salsalumina akaktus ko. Dimlaeng kumabagbagkaten ay salsalumina akaktus ko. Okay, good afternoon nga rin Apo. Iti amin na Apo nga bubuya kata kami iti Facebook Live. Ito yung Facebook ko, Facebook Live iti XFM Santiago. And of course, kadagiti dumdungay Apo dito XFM Tugigirao 95.7. Yes, and dito yung Apo Santiago, siyempre 104.9 nakatadoya. And kung na dito ni John Carlo, mga manong pa-shoutout mo, nakadagiti kaduak ni Mamot, ni Bayuyot ni Tarangad sa kani Chiano Karangat alias Pato. Kini mang boy Astrero nga agpaypayok agbilag pagay kunan agyaman. Okay, Noel Castro, Noel Lasistre says here, hi sa mga taga Labinato. Labinab, I should say. Labinab, Pequeño, Marina Mercedes Isabela, nang nangruna kini Kapitan Erickson Rojas, Captain Clan ang meeting natin. Ano? Kailan ang meeting natin? Kung ano kami. And Gigi Madriaga, hi sir from Abra. And of course, kung ano ni Binibining Pilipinas candidate number 2 in 1974, Rubilin Modumo Avila, madama pa na mga pangana, bayat ti pa nagbubuyak karuba ko na. Amo maya nga, I have learned a lot of songs kini Binibining Pilipinas, Rubilin Modumo Avila. Nahilig isuna nga kumanta, idi panawen nga ararmen pa lang isuna ni ay di kamo agasawa da idim kini ni Apo fireman ano tawag kanyanan Larry ni brother Fire Fire Marshal Larry, yeah. Ado iti sunata nga nagmayat pa nagkangkanta na idi ngam dik amo no apay ta insarding na tek kanta kasla ada sa wali nga impasungwalngal ni Larry kanyana kapay kanta ko na amo maya dati sampo lang ka. At may isa nga sunata nga nasursurok kaniya nga nangiko kaniya na kinanta nakat da ito may isa. Dito nga sunata. Isunati mo na nakangagak dito nga sunata. Yan. So nga isagot ko man kanya da nga kasawa ni Larry kini Ruby. Yan. Dagiti lumaslas bang nga office mate ta. Okay. Biro kilabit. Biro kilabit. Oh, ballad. Okay. Ato yan. Okay. Ulitik ang detiket nasursurok nga sonata kini Ruby Avila. Rudy Corpus. Yeah. Adda akong biyag ko, di mo ipasabat, nasakit nga ikikita. Di na talikudan unasem day tadwa-duwam at palawag akman. Di kinapagno na tunggal kasangay mo, siyak tay di makaidna. Gustuem ada atas sibay mo nga aglalailokin ka. Adut na kurang tawlay laeng nusurat di kan masubalitan. Hindi na kaya asawen awan kam iti ngakem kurang atlat
panawin. No isot pa ko na adi kang ay ayaten. Daytoy metilaglagipen, di ka kumbang sinubliana. Diyan ko man nagpagpakitan, tadya kaya ngayon ka masaktan. Adud na kurang tauray laeng nusurat, di kan masubalitan. Ngem din na kaya asawen, nga awan kam itinakem, kurang aklat panawin. No isut pa ko na adi kang ay ayaten. Daytoy metilaglagipen, di ka kumang sinubliana. Diyan kuman nagpagpakitan, tadya kaya masaktan. Diyan kuman nagpagpakitan, tadya kaya ka masaktan. Agyaman ka ba, tay patangatang mo, ta paborito nga sonata ko na naman ni Madam Ruby. Wow, that's it. So, agsubli kami nga ratabo, kalpasan ti sumagmamano, apalagip. Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort.
Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porter. Okay, we're back, Katropa, and still with you, Katropang June and Katropang JM. Dito lang nga po numero 1 ng programa, Adda kami Manen. Dito 104.9 XFM Santiago and 95.7 XFM to Gigarao City. Synchronized po the simultaneous, I should say, iti broadcasting may. So, kung nananinin ng Avel, dito ay message, pati sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa inyong programa, listening here kung nananini ng Abel. Okay, thank you so much Ninang Abel, and may sapay nga ng iti text message ni Apo Sangguniang Bayan member iti LGU Ramon, Sir Kokoy Terte kung nananaimbag nga malam June and John Mark nagmayat agdingeg kada kita sa mayawang yo lalo ka no kastoy nga agin indayon kung Ngayon, madik may imagine no, yung kabitan na di indayon. Baka di unig ti kwarto na, tapos naka-aircon. Na napudo mo di tarwar. Sika palong, anamot ti makunam di ta. Ijay. Ita, YouTube ano ti. Ay, adudan ne, oh. Ni Shabs Vlogs, Lorenzo John Pablo, na imbangal daw Karuba. Exciting from Plaridel Village, Santiago City. And hello Karuba, it's me, RJ Tambayan, aka Magdalena Nowak. For 60 days. And Carlo Rotero Lucas is also watching the Facebook. Good afternoon, king ka brother. Together with Leiro Santiago. And Dagitan, nagijay madam mga dumdungeg. And hi sir from Abra ko na ni Gigi Madriaga. Dito yung matne, ni Antinelli Mariano. Hello Karuba ko na. Hello Auntie, and happy Sunday to all watching from Pino, mga Kawayan City, Isabela. Nice to watch again po mga sir from Winces, Mamawag. And Dakiwag Lebi Jay nga Rajay Saudi. Wow. Naimbangal daw yung mga katropa nga awan labas na. Pabati po sa mga kasamahan ko dito sa
Saudi Isabela. San Mateo Isabela, Isuda Mama Marie, Tata Eduardo, kini Papa Francisco, Agyaman na mga katropa, and Josephine Prieto. Hello mga idol, guys, kumanji, damage man ken kan, nalpas tat tayo magic Nalpas sa rhythm na one, the same melody. Medyo kaslasan burn kayo mga duwa. Ayan, bayaw, hehe. One ko ya, di gamin effective. Badomi. Bado, di kulay di badomi. Madimi man balance. Light color. One. Yan, naragsa nga Domingo yung mga idol pagrit man amin nga kalugarak dito yung City o Mangas, Malalatan, Alcala, Cagayan, Cascada Antileti, Kabang, Kinti, Familia nga nang nangruna, Batarina, Family, Agyaman, ano naman. And Just Got Lucky, Godspeed, na yung mga mga idol, ni Jonathan man, na yung mga Aldao, kada kayo, amin na po, pasyarat po sa Natividad Family ng Kapian, Malasiki, Pangasinan at sa Arenas Farm. Ado da pa dito ini at ni J. Bell, Jason and Maribel. Hi Manong June and John Mark. Happy blessed Sunday. It's Jason and Maribel Garcia watching from Salinas, California. Kakanulang nga naki car show. Hindi ka mo nung nalpas di car show dan minumadipay. Wow, nagmaya man. Dagita nga car show. Nagpintas ilugan tagamin. Ayan. Binilda. Have a blessed Sunday mga idol. Sir June and JM. More power to 4-decade duo. Blessings. Ayan. Watching from Doha, Qatar. Okay, anang arod, iti sunata kay mo kansyonin balong Kitan taman dito ano santotan. Sunata nga ano santaton rigat ko namot. Kung nga malagip dita. Yan. At ini request da Congresswoman Catherine. Good afternoon mga idol watching from Chicago. Request ko man jay sunata nga Congresswoman Catherine. Para na YouTube clips. Maikatlong daras nga kang kantaan. Anyway, before that piece, may samang pa nga sunata ti isagot kumot. Sakbay nga si Kali tumira kada kita nga sunata. Here's one of my favorite as of now. Moonlight. I beg your pardon, Mama, what did you say? My mind was drifting off on Martinique Bay. It's not that I'm not interested, you see. Augusta, Georgia is just no place to be. I think Jamaican in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, Mama, but we can go. We'll split the difference, go to Coconut Grove. Keep on talking, Mama, I can hear your voice, it tickles down inside my ear. I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly fear. I think Jamaican in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, Mama, but we can go. We'll split the difference, go to Coconut Grove. While I had an American dream, well, we can drive a girl without any means. When it's as easy as closing your eyes and drink Jamaica is a big me inside. Just keep talking, Mama, I like the sound. It goes so easy with the rain falling down. I think a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly fear. While I had an American dream, yeah, we can drive a girl without any fears. When it's as easy as closing your eyes and drink Jamaica is a big neon sign. Just think Jamaican in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, Mama, but we can go. We'll split the difference, go to Coconut Grove.
American Dream. An American Dream. Okay, ano ba? Di may bagam dito tata. One ni Just Got Lucky. Pasyarat idol kini Lolo George Mendez. Iti Solano, Nueva Vizcaya. Happy 93rd birthday. Wow, so lucky naman. Dandanin nga, no, kasi di ba makatanggapan? Saan nga gasot? Saan nga gasot talaga? Yeah, saan nga gasot talaga. Kala ko may pag 90 pwede na. Okay, kunan na ni Mariel Lagitan Lopez. Good afternoon po sir. Pa-request po ako ng kusilapan ka. Salamat po. And Richard Kagin. Naibagalto yung Kuya Makan, Uncle. Pa-request man na Uncle Berting. Ako. And of course, ni V. Tolentino. Hello mga idol. Pa-shoutout po ang Alexander Serban and Tolentino family from Santa Monica at Shaggy Isabella. Thank you po mga idol and God bless. Happy Sunday. Bueno, John Carlo Bergonyo, Manong June and Manong John Mark, pakablaman ni mother ko. Unang Bergonyo, taragpig sa tayo radyo na. Kastamo tagi tayo Ultra Mega Boy, City San Mateo. Ni GSM Ken Wellmade, Agyaman. Ayan. Jason De La Cruz, yan. Watching from Kawayan City, and Christine Tabag na bangal daw yung mga idol. Kablao ko man amin nga mga dengdengag dito yung programa yo. Kablao mo amin nga kalyak nga taga Cordon Isabela. Wow. Nagas man tayo sunata nga anusan taton rigat ko naman. Kan pa shout out man pa gamay idol kin ni Julie nga nasikit kanujay ingrum na. Ay nako, I know that feeling. Isong apa mo ipagurikuranan. Apang kati dentista ta dati pagparo dati jay ti kuko. Here it is, as you request. This is natang na one. Kusilaban ka, and it's written by yours truly. Ay ket sorry tadya may kari napalalo ngamin ti sakit na daydiyan daw api manaw ka sa di ka pa'y pulos kinita tawen met ati naglabas niruruang ko tinagwayas nalipatan ka namin anuwag nagparpalit na nga kumabiyag kuwag subli ka ngem di naglata kinit kita intun nagsarakta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tupay pangatu ken ipababa kastan to panang iparik na ang nabiyagat nga awan ka. Ipasulit tutoy matak ako mitaken ka sa tupay pangano ken ipababa kastan ko panang ipariknag ang nabiyagat nga awan ka amok nga babawi amiris mo't nagbidutan I am sorry damage has been done
agar sa maituran, balay giket masarakan, kalpasan nga siya ke panahuan. Intun nagsarakta kusila pangka, ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sa tubay pangatuken ipababa kastan panang iparik na anabiyagak nga awan ka ngem kinagpaiswanan na mail-iliwak lataken ka baring mo kabaelak ko nga aramiden nga inton nagsarakta kusilapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tubay pangatuken ipababa kastan padang iparingnag ang mabiyagak nga awan ka. Yan, naibaga kami tatay nga ni Apo SB Kokoiter, dagit agdingdingeg nga nakaindayon sa jiunik ti kwarto nga naka-aircon ngem nagipatulot ti picture syempre. Ngem hanga di jirupa na tikit kita dito dagi jitugaw. Amo mga data ti weakness ko dagit kasta nga nalalapat nga klase ti fixtures talaga mata ko nga isu apo nagmayat nga tugaw. Ngem syempre makita mo tilangan na umupubing lata ni Apo Kokoy pero lang gibuok na nga medyo silver gray hair. Ito ti ladawan iti maysa nga ama nga nakalpasan kada iti responsibilidad na kada iti na paggraduarnan. Pura siya sino nga lalaki Apo na makita mga puro tibok nan graduate ko na mo deta. Kapay siya nga yun. Sa bali ta kanyang, sa bali mo pinagraduate mo. At mo sa bali nga pinaadal mo, ang ngatay putot mo. O di ka di daamin banyo. What? Okay nga rod, ako na naman dito yung ikabsata Juliet C. Lauredo. Good afternoon, katropa ko na. Good afternoon to my husband Samuel and to my children RJ, Glenda Lauredo. RJ and Glenda Lauredo. Jet, Aaron and Aaron ay apo ko na. Taga San Mateo, Isabela. Ayan, Kastamo diti Antonio family, Castillo family, dita Villa Marcos, Ramon, Isabela. Request kano binungor. Malgay po dyan pagbagang nga silver. Ditikin ni ko. Silver gray hair. Okay. So, kagarod, isagutan tati sunata nga Sail Along Silver Moon. Damdama. One. Okay. Nagmay ko muna. Dati campaign song nanto. Sail Along Silvery Hair. Okay. Binungor. Request ni Mananga Juliet. Juliet. Lauredo. Okay. Iti Villa Marcos. Okay. Binungor. No intro? Okay nga ron. Siliang asita utong
umali kayo, umali kayo. tamangan tagko. Hey! Si Binungon. Sumansang na si Tiyan, si Agudong unaiga. Man isim-isim ta si sayang sang na, sinsili unlaok na. Maya tuon utuon tako, nakarakaron o awatan bayo. Tasin pitpidong uminapanta, kan ado din vitaminan na. Wayo, 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 umali kayo, balik kayo. tamangan tako. Hey! Si Binungo. May sama pa yung dati blending na. Wayo, 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 umali kayo, balik kayo. tamangan tako. Hey! Si Binungo. Kamusta? Kaaruba pa shoutout man kini Eliza May Padilla. Madama kakaanan na. Okay Yati na. kang karan na. Na, dati dakil nga damag. Noon niya tikakan kanan na. Madama tikakaanan na ko na. Okay. I can't forget the image of a young legislative individual. Apa la unay? The legislative. I love seeing your photos. Apo kagawad Kokoy Terte. Yan, kabsat channel kablao ti amin nga karuba from Jerry Robinyol, iti San Manuel, Pangasinan. Kanana. And Normalita, hello karuba, shout out man na to Pok. Nga nakulit, iso ni Liam Russell, agar kasi mga tisika, ismi Norma Bermudez, atoy, madamag Buiboya, Sir Giaman, and Ramil Sulayaw, na yung bangaal daw mga idol, lalo kinininong June. Yan, lawak man ni master ko, ni ading ko, nga Michael, nga Perminga, ay ayat na nga mang dengeg kaniya mga idol. And Kabagyan Vlog, hello sir, and June and JM, kablawak man dagiti dengeg ti karuba dita San Isidro, Kamiling Tarlac, kanda ading ko Johnny Erna ken kaanak nga ni Irish April. Request ko tay kanta nga laglagi pa, God bless. And hello, pakigreet ng happy birthday yung ate ko ni Vanji Valdez ti Bangar La Union. Happy birthday Vanji Valdez. And niya pengenig ka na di message na ni Mark's All Alone Drive Trips. Wow. Yeah. Okay, nagatutito inyo ati message. Ito'y Facebook, kuna na ni Noel Lasiste. Manu June, idol amma ka, nalipata kag-request para iti amin nga taga-Reyna Mercedes, especially Labinab, Paqueño, Mang Berting kano. And John Lester Alonso Bugtong, nalpas mo dagiti bay. Madipay. Happy Sunday, karuba, pa-request man dajay satin shit, pa-shout out man ang iti familia Bugtong from Purok Sais, Kabulay, Santiago City, Agyaman. Kastamat kini Jesse Moore, good PM mga kuya, greet ko man lahat ng mga taga Burgos na Gilyan, pa-request po ng song na Iniibig Kita, salamat po. And one last greeting ko na dito ay mga idol, pa-request man dito kantang Footprints in the Sand, Ilocano, salamat po. Oy! Happy birthday kayong kina Uncle Amor. Yes. Villamor Gragasin. Yes, Amor Villamor Gragasin. For the meantime, here's your request. Apo, the song called Stick Up by Rudy Corpus. Only right here on 104.9 XFM Santiago City. Exciting. Sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya
kaya't kukumakin ka nga ipudno sika akanayon ti arapa apo ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko sa dinuman ti ayan mo biyak ko kaya't kukumakin ka nga ipuno sika akanayon ti arapa ako ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y aglabas bitawen ikariken ka asika sikalaen di ka masursuro biyag ko alipaten uray pa'y at tapon ni jay tanen Okay, once again na po, tumtungin kayo po iti limang platform ito ta iti programa nga Adda kami Manen. Of course, this is simulcast over 104.9 XFM Santiago and 95.7 XFM Tugigaraw City. Kasama kadagiti Facebook pages miya po and my YouTube channel. Our YouTube channel kung kumao. Keep on listening, of course. Please feel free to share our live videos. Kaya doon sa radyo, i-share yung mga po. Ipadaw, yung pala takarubayo. sa dinuman ti ayan mo biyak ko kaya't kukumakin ka nga ipudno sika akanayon ti arapa apo ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y aglabas bitawen ikariken ka asika sikalaen di ka masursuro biyag ko alipaten uray pa'y at takto ni jay tanen Ayan, shout out po kini Kabsat Ruby Damaso, ang classmate ni Baket. Ayan, good afternoon kada kayo ta. Hangko lang nga may bagano yung Eileen Jones yun sa Agustin. Anyway, good afternoon kada kayo ta abo Kabsat Ruby Damaso. And agsubli kami abo with more songs after a few reminders.
Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities. Okay, we're back, Apo Katropa, and still with you is, of course, your Strolly, Manong June, together with Kaanakan, John Mark Pastor. Dito lang, Apo, 104.9 XFM Santiago and 95.7 XFM Tugigaraw nga nakahok na ta. So, good afternoon, Apo, kadagita dito Tugigaraw, especially to our station manager, Sir Christopher Estolas. Kani siyempre, ni Bagot na, and ni Champ. Good afternoon kada kayo. Okay, si John Mark. Sana all kana na ni Ravelin Babilad Dakara, yeah. And Yan, good afternoon, watching from Alabang, from Corazon, Gajardo, and Josephine Prieto. Kasi kuman idol dyan, nasaan na ang pangako by Roger Mendoza and Nelly Valdez. Pagrit man ng happy birthday sa pamangkin ko, Mau Malazo sa Tarlac. Ayan, magka-birthday sila ng ate ko, Vanji. yeah. Good afternoon to Mary Jane de la Cruz. Ano niya man tiraramida may tatang kanito, isardeng mo pa ilaeng. Itutok mo ta, lapayag mo dito, ita kablaawan ta ni Amor. What? Naimpakal daw manong June kay nating GM, Silver Gray Hair, lyrics ti Sonata. Yan, Better Days by Diane Reeves ko naman, hehehe. And June 1 is so. Happy Sunday po, pa-shoutout kay Sheika Lirios, Vera Cruz family, tita ko na nag-uurong, Merly Dolyaga, at sa lola ko na nagluluto po ng gulay, Virgie Dolyaga, hehe. Yang Sagana, Santiago City. And Jake Fernandez, na yung pagkadomingo, Tito John Ken Puya Amak, Pregas Manjay, knock 3 times, kawawid nagapusimbaan ko na. Wow, very good. Knock 3 times. Knock 3 times. Hantang nga piyesa dito, I pero... saw the fight. Chika palaeng. Nakita. Sige, tirahin naman. Good Nagbiro day, ka. Karuba, from Auntie Marites. Pasqua, iti pagrangayan. Ni Sotera. Wow, ni... ano man ti palayaw ng amina ng Marites gat ni... Di ba isa kitak? ni Kitak, ti malagip ko launay. Oh, Diyos ko. Remembering the good old days of Inocencias Coral. Sino ate yun? Palayaw ng amina ng Auntie Maritesan. Wala sa pangalan. Amo ng Tijuve ata. Basta malagip ko ni Kitak. Kitak lang. Okay, Kitak. Well, happy Sunday everyone. Nagbiyag iti kapadang Ilocano. What po from Jel Ashane. Yes. Ashane. Makapagal. Okay. Mati ka mo nun nasaya at Piring. Kaya. Piring. Tipiring. Yan. Tipiring. Hindi ka mo nun nasaya at iti reklog dito yung knock 3 times. Kita ka man ti lyrics ta tirain taman ta knock 3 times. Knock 3 times. No, at dati makita tanga ko. Okay, knock 3 times. Oh, 1. Sorry naman. Knock 3 times. Okay. For the meantime, ano pwede kajay babasahin dito? Nabasa kami na. Knock 3 times. Hey girl, what you doing down there? Dancing alone every night while I live right above you. Kung matukar ti live. Good afternoon to Denmark. Denmark, Apigo. Yan. Agboy Boya J, Facebook Live. Wow. Okay, good afternoon, Balong. And we are not expecting actually kita giveaways. Kita birok, iti produktom. Yeah. Knock 3 times. Wala akong makita maayos dito na. Letter K.
Maayos na areglo nun eh. Actually, ginawa ko pero hindi ko sinave. Ito narigat ata kahit FDHIJK. Sana may mahanapan ako. Bilang ka. 1, 2, 3, 4, 1 pa Five, na talaga. Not 3 six, times. 7, Okay. 8, Padasin ta! 9. Hey there, what you doing down there? Dancing alone every night while I live right above you. I can hear the music playing, I can hear your body swaying. 1 floor below me, you don't even know me, I love you. Oh my darling, not 3 times on the ceiling if you want me. Twice on the pipe if the answer is no. Oh my sweetness means you'll meet me in the hallway. Oh, twice on the pipe means you ain't gonna show. If you look out your window tonight, pulling the string with a note that's a touch to my heart. Read how many times I saw you, how in my silence I adored you, and only in my dreams did I that walk between us come apart. Oh my darling, not 3 times on the ceiling if you want me. Twice on the pipe if the answer is no. Oh my sweetness means you'll meet me in the hallway. Twice on the pipe means you ain't gonna show. Oh, I can hear the music playing, I can feel your body swaying. 1 floor below me, you don't even know me, I love you. Oh my darling, not 3 times on the ceiling if you want me. Oh, twice on the pipe if the answer is no. Oh, my sweetness means you'll meet me in the hallway. Twice on the pipe means you ain't gonna show. Ay, si Mubra. Okay, that's not 3 times. Twice on the pipe. Kung ano nagkasinsin mo? Ayan, Mauro Ruiz, Krabahal, manong nga ining, alay. Ayan, good afternoon, manong ining, na yung pagmalam, karo ba watching from Pagbilagan. Request man ti makapasalang ato kartag, salang ni Tibot, ngagkiwar ti Bilagmay. Oh, good afternoon, kanakan Tibot. Okay. Albero, ayan. Elsie Krabahal Valdez. family, Albero family, dita. Ranyag, Ramon Isabela. Elsie Valdez Jose po, mga Ilocos Norte pa shout out, and Arlene Garcia pa shout out po. Idol pa request man di binungur nalpaso datay ta binunguran. Okay. Aha, good PM po Karuba, shout out po from Purgus Alicia Isabela. Okay. Marami kami ginawa ng political jingle yan sa Alicia, shout out kini po Mayor Joel Alejandro, Jeff Alejandro, Andy Bon Velasco, kini Vice Mayor. Sino ba kita? Ayan nga, nyarabin pa dito. Ni Brian Kua Pua. Ni Kwapay, Isyong, sino yan? Esong Isyo. Domingo.
Bon, basta ni Isyong. Esong Isyong. Okay. Sa bali di Isyong. Okay, ato ta pa actually. At dapat may isa ni M. Tirogina. M. Mila Pahila? Sama. San Mateo sa ba? Doktora Mila Pahila is from Alicia. Pero hindi na ata siya tumakbo. Kita mo, knife, diba? Ganda-ganda. Hello, FDD from Antique Cathy. Hello. Salvador, aka Congresswoman Catherine. Ayan. Ag suro na kaon nga ag-record ngam kabahan na ipangagti sa baling nga tao. Ano naman ni Jake Fernandez. Yeah, that's good. May mayat no si kapay lang ti makangag ano si kapay lang iti puna. Ano ti mang puna? Mang puna. Iti Ilocano mang puna. Jamaw. Dilawom ta magbagimpay lang mo na before sa bali. Tap na kang masaksaktan. Pa-shoutout man na po dito ay San Quintin Alfonso Listay Fugao. And kunan na ni Chris Robles, pa-shoutout man idol tay Our Lady of Pilar College Kawayan School. Kentay pa nga guard nga ni Glenn Molina parekas jay hot legs nga salaan mi nga security guard. Aji si Congresswoman Catherine rekas datay aji good. Sige. Unahin tayo Congresswoman Santo G. Hot Legs. Wow. Congresswoman Catherine especially goes out to Kabsat Cathy nga kagapuda di jay Vegas. Yeah, Letter C lang yun. Congresswoman. Sungar road. Medyo... Ayun, okay. Para kada kayo amin. At yun, di makapasala. Manong Ineng Kentibot. Ay naggas at lakit din ti Adda politiko agayem na amin ket maguod na nagturay at lalo no kumpadre na no Adda at raso na Adda ni mayor nga abogado na naggas at kamangayenta nairanod ka ni Congresswoman Catherine ay adamit kasta agayem na nagpintas ti kawes na ay kenag nga to ti takong nanuag tingnay kaslan iso ti agtakem a deputado aset ganin ti publiko isunti politiko Congresswoman Catherine kaya kamet agayemen tanuad tanto proyekto may pangrunam daytoy numo Congresswoman Catherine apalak man tabuyod mo arik na meten ket politiko nukuyog mo Congresswoman Catherine kaya kamet agayemen tanuat danto proyekto may pangrunam daytoy numo Congresswoman Catherine apalak man tabuyod mo arik na metengket politiko nukuyog mo kaya kumet iti kasta nakaamamo iti grasya Congresswoman Catherine kadin ala sigen agayenta tanuat tanto papanang may saat tumet nga umipos-ipos ken ka atay pati siya ipatanda wow nusumungad ka Congresswoman Catherine kaya kamet agayemen tanuat tanto proyekto may pangrunam daytoy numo Congresswoman Catherine apalak man tabuyod mo aring na metengket politiko nukuyog mo Congresswoman Catherine aset gat manday tasakang ngemnuad danto kaguram di nagtuwa kukutaran Congresswoman Catherine alaen nak nga buyod mo alin ka di iyawat mo tawalet mo nga Louis Vuitton Chanel. Ay, Chanel. Actually, Adda basid abo iti kinagpaisuanan na dita nga sonata ta
most of us, kaya tayo, di tayo sa kaanan ni Apo Politiko, ano, sinig tayo, Apo, ti Gracia. Yan, and then, ti disadvantage na, ay kahit kaputa si Katasidig, no makaugat ni Apo Politiko, si Kamet, ti umunang makugtaran. Hungtan na, di ka nga rin sa kaanan. Ngayon, no, Gracia, ti pagtutungtungan, ay kahit numero 1, siyempre. And sabi lang ko makatagit ay abuyot ti politiko dito kahit agsisingpet kayo. Ayan, kuna na ni Marites Galinggana dito ay Facebook Live. XFM, hello, good afternoon mga katropa. Kablawak man nila kay kung nagwapo ni Edgar Galinggana. Wow, Diyos ko, neta. Akan aroyot. Lagiti na anak ko agkakapintas kan natataraki. Adya lahan, adya yung number 1, adya akan aroyot, ti gwapo na. Nagmaya de dyan. Hello, peace. We want to meet you soon, Ma'am LPT. Ayan, anong LPT? Marites Subajay, ni asawa ni Kwan? Yes, siguro. Edmar. Hindi, Edmar eh. Edgar ang sabi niya. Baka nanay niya to. Baka iba. Okay. Baka mama ni ano to, katropang Edmar. Oh, mama niya, sabi niya eh. Okay. Ayan. Pa-shoutout po watching from Pangasinan, Romulo, Jason, Ariel at Angel, and Rosemary Bautista. Pa-shoutout po idol kay lakay ko, Jimmy Bautista, at sa mga RT Cristobal Boys na nasa Ramon, Isabela, Madama Kargada, Eric. Wow. Okay, dito yung Facebook kami. We have 27 viewers. Dito Facebook, ito ko huge, XFM? 8,000. 8,000. Okay, dito YouTube. How many? 63,000. Yan, 63,000. At ito dito YouTube. And of course, kada kita dito babalay na siyempre, nabilang ko tatayin mo na tidumdungit kanya. Baraw. 12,496. Wow. Yan. Dito pa lang Isabela di dyan. Wow. Excluding XFM, pagigaraw nga 12,400 lang. Medyo napapabala. Ay, siyempre, barbaro pala niya. Hi everyone! Prakas mamatay kanta nga Pledge of Love nga para amin nga listeners yo. Thanks from Lolly Hamon. And Pledge of Sam Ramos de la Cruz, pa-shoutout man ulit karuba dito yung Villa Beltran, especially Family de la Cruz, Purok 4 and Purok 6. Also, happy women's sa lahat ng ilaw ng tahanan. Mabuhay! Ganana. Yes. Actually, ang kami nga familiar ito, my pledge of love cannot be broken. Ano nga kanta? Tagalog na yun? Hindi mo. My pledge of love. Okay, baliwan talatan, pledging my love latan. Okay, taisuti ang bumi, pasensyan. Pledging my love para kanya yung nag-request, and of course para katagiti taga Aurora, Isabela. Forever, my darling, my love will be true, always and forever. Our love is true. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy
is out. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Okay, happy Sunday mga idol pa shoutout man. Dito yung Rizaluna from Dayan Manuel. And of course, kung na mo dito yung naimbang aldo UJM kay Manong June, Uncle Berting, please always agyaman karuba from Daisy Kutchapin. Lore awanti nagan na nga nagsend. Pinugpog do alatan baka isuna data Daisy. Okay nga rod. Dito din nakabuklan na po, iti may isang oras sa kagudwa. Iti programa mi na puluan at da kami manan. Agsubli kami with more songs and requests in a few minutes. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Ms. Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Ms. Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Ms. Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Ms. Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle. Accept sa mga po nagiti pagkayam nyo, kadoy lang tapo na ito'y kuyang nyo, uncle nyo, Manong June Seriales, together with John Mark Pastor. Dito lang po numero 1 nga programa. Siyempre, we are claiming it. Adda kami Manam, dito 104.9 XFM Santiago City and 95.7 XFM to Gigarao City. So, once again, for your request and dedication, dito lang po 0905-808-1259. Mabalin yung tumawag. Padasin tayo man iti agpatawag itata. Okay, mabalin. Tumawag kaya po 0905-808-1259. No, da kayong kablaawan personally. Padasin tayo tatang kanito. And kunana ni Jana, kata madi mapasa na ito yung messages. Okay, Jana Ethan Estrada Duque, kunana, hi idol, watching from Dubai. Idol, greet ko man. My family Estrada, family, also my kids. Idol, Jana Ethan, JM Clarence, and my husband Junior Duque, idol. Request ko man dyan 10 guitars. Salamat. Napay na kita. Okay, si Kamat pumasa dito. Ano dati babasaan pa eh. Ayan, tayo mga rod, am I that easy to forget? Nga para kinilakay ko nga nang
Ano? Nang ibang bahay? Wow. Nang bang bahay ko na mga Well. sir, thank you. Ayan. Nang ibang bahay Ano siguro. replipatan dyan request ko hot legs. Tiraemon, Hot legs? Juan. Who's that knocking on my door? Okay, John Mark Pasarabo singing Hot Legs. Hot legs. Hot Watch legs. out for his version. Sakit tinagi karabugov deto ya. DH Hot Legs. Mga tao minumag titanom. Okay, go. Sumala garot the security guard. Iti Our Lady of Pilar College. All paid. Who's there knocking on my door? It's gonna be 3:45. Is it you again? Come and run for more. Well, you can love me tonight if you want, but in the morning make sure you're gone. I'm talking to you. Hot legs, you're wearing me out. Hot legs, you can scream and shout. Hot legs, are you still in school? I love you, honey. You got a most persuasive tongue. You promise all kinds of fun, but what you don't understand, I'm a walking man. I'm gonna need a shot of vitamin E. By the time you're finished with me, I'm talking to you. Hot legs, you're an elegant. Hot legs, you scratch my back. Hot legs, bring your mother too. I love you, honey. Gusto kaya? Hot legs. Hot legs. Hot legs. Imagine how the daddy felt in your jet black suspender belt. 17 years old, it's 2064. You got the legs right up to your neck. You're making me a physical wreck. I'm talking to you. Hot legs in your satin shoes. Hot legs, are you still in school? Hot legs, you're making me a fool. I love you, honey. Hot legs, you're making your mark. Hot legs, keep my pencil sharp. Yeah. Hot legs, keep your hands to yourself. I love you, honey. That's Hot Legs by sino na kanatan? Rod Stewart. Dito ilaan. Siyempre, number 1 nga programa Adda kami manan. Version of John Mark.
Ngayon, hantapan panugan ti magbagita. Ta, siyempre, ito na itong tumapo. Alita kami barangay, di ka mo nga barangay, iti Quirino, Isabela. Ngayon, agdagos kami pa lang biit. Kanya da Ma'am Certain Yola, Ma'am Devora Batara. Okay, we have a call. Napadasan naman nga umalawat titawag. Good afternoon. Ay, good afternoon, sir. Yes, sino dito, uy? Ani, di may nadoro Mendoza dati, sir. Parulangan ng gekam dati yung programa yun dito yung XFM Tagagaraw. Ay, tugi ka rin ti pagtawagam. Pwede, sir, anak ti Tagagaraw ta, sir. Iso wala ka sa tibengat mo. Alang Well, ron. pati ito kaya garaw. Kumablaaw kan. Pwede, sir, wine. Go ahead. Kablawak man, sir, lagi sigod nga kailyak di tanay Divisoria, Santiago City. Wow. Taga-tanak ka dati, sir. Actually, may sanak mo nga keyboardista. Dati anak tayo, di baronak pa, sa service na mo dita. Oo. Kabla ko man nagiti family Pelero dita, sir. Itilo na kakabagyak dita, nagiti Mendoza family. Dita na Purok Uno, Divisoria, Santiago City, nagiti Mendoza dita, kakabagyak amin na nagiti kakabagyak dita nga dati nga sukik dita iti pinagatukaran, sir. Oo. Akin na kastamot dito ayan ko ta. Dito nakipalapalak na lugar, dito tinay Cagayan. Dito yung nakbat nga nakasapol iti kasimpungalan. Apo, kita launang Ilocano. Dito yung kumat nga nasarakan dati nabanglo nga sabong na kunada. Okay, karod. Adyalaan nga rod, kablaan mo. Kablaw kami lang kami ni Sudaten, sir. Agsipunta, dudaw na, awan oras na, kablaw kami amin nila. Well. Yamanat mo, sir. Dati nga madamdamag po dati yung programa tayo idulun kayo mo. Pimbagpay ta, nag-operate XFM ito gagaraw. Kaya dati yung programa ito. Yung parula nga nagyan, sir. Ita lang. So, yung pagtangeri yung number nito, kita nakatawag at, sir. Okay, sige nga rod. Thank you, sige. Sige. Dati man ka, kaya ito mga kankansyon ninyo, dati man ang Timberting tamay sa dadya nga sikat mga tutukaran mo, danak mo iti pagtutukaran, sir. Okay, sige, matungpal nga rod. Okay. Dominador Mendoza ati, sir. Dominador Mendoza iti. Igig Cagayan, sir. Igig kagaya. Wow, kita man. Sige nga rod. Sige, thank you. Sir, ganito man rin sunod na iti tatawag ko. One. Okay, thank you for calling. Okay, thank you, sir. Kamsat. Okay, that's it. Apo, first caller. Apo, from Igig. Igig kagayan. Cagayan kita inyo mat, ha? Okay, Rod. Para kata kayo, dita Apo Cagayan. Ken para kadi kaya aminan nga nag-request ni Uncle Berting. Correct. Parbangon no agriin, apan nagugut iti kamutin, mangsaang sa agiwayway itinuangin. Nagakit niyang kalbarting, natari pato iti dingwan, pagulitanan naskan atuladan. Awan kanyan at banog, inaldaw lata sumalog, uray makasinit pa'y itipudot. Nakarap kadlata, uray Adda sa gubanit na, agpastunuang ti panakainanana. Kasta niyang kalbarting, sala sumangpet na ti malemen, tati kayat narumang ay panagbiyagen. Nonalpas tiraraapan, agbirok man ti panggadanan, alatiro ta, dandanin panag-aapipen. Ngemapay tanaliday, taabagam nalpay, idi na amwam iti presyo iti pagay. Ni Uncle Berting di pa'y umisan, napampekit di nakiinuman, ngem ko na sumulit at itong next scrapping. Sumaruno pa nagtatalon, reep kan sikakit ng maton, doble pa'y presyo mitente abono. Awan pa'y danom regasyon, di gasolina iti padanom, ni Uncle Berting ng isaldan paltalon.
ket dinan san masakam tadi makelen ti pamilyan tatay baro nang agbasbasa ket nang asawa nagragsak ti pakasarna balserita ngem alako nam tay may sanga ektarya Yagarod kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti malemen anya narigat di matlaro mang ayem adan apuko ni Uncle Berting isupayen at pagpagatasyan ala tiro madlaw alo makayem at may sa amalam nakita ni Uncle Berting nakatugaw kapkape nakamulan hawanan iti matalon inaamin analakon awang peket kengkwan at mangtari paton parbangon din nagriin napan nagugut iti kamutin idi sumangpat si malibukag ni Uncle Berting ket dagitiyan nakna agraman apo ko na nagraranada anapan bimisita dakkel nagpaliniwan dagitiyan nakna iti kinagagat imalata ken kuana at dan inhinyero doktor ken abogada ni Uncle Berting yang atat obrana Adda kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti malemen pindaen at anak na apasyaren nalako nanti dagdagana tapi nagpaadal na ngem itan mansyonan iti balay na sika ngay kaaruba amum kat isuna ni Uncle Berting tatangtay isuna aramiden nati amin kadatay nga anak nga agsubalitay kumamet kenkwana agsubalitay kumamet kenkwana. Dati may isang request sa Balong. Baka matandaan na. Ano dyan? Am I that easy to forget? Nga masakbay nga kantaan to data. Adamanan may isang tawagan. Abo, atayo ko mapagkapon na. Hello! Loudspeaker. Hello! Yes. Hello! Manong ko! Yeah, kumot. Yeah, dayong basit dita radyo. Asitig lang natin yung lukas. Manong ko! Yes, hello. Oh, maayong buntag sa imong tanan. Maayong buntag din sa imo. Good. Ikwata. Lover boy. Mister. Manong! Naimbag nga malimyon. Quirino province kami. Ay, Quirino Quirino Province. Okay. Yung ganasin may unay nga dingding data sunsunata yung manong ko ya. Thank you for that. Okay nga Rod. Ay nga parte ti Quirino. Ay, ito'y kami Madena Quirino manong ko. Ay adayo medyo nawatiwat. Maayo ay malayo talaga eh. Malayo. Okay. Anyway, makitak mariknak tiragsak yun dito. Kumablao ka nga Rodan. Dinuminggo kami manong agdingdingig dita radyo at dita station tayo. Okay. Nasayat na. Ganasin mi unay dito ini agraragsak kami kahit nag-request iti kantaman nga daytay sinsu binggan manong ko. Wan, tirae mo dito. Basta para kada kayo dito, Quirino. Sagbay na manong kablaawak mit Go ahead. Kablaawak man nagiji amin nga taga Quirino. Kang runa nakin ni Apo Mayor mi nga Ligpo. And dagijay amin nga barang kagkagawad na. Kaya lang manong. Okay nga Rod. Susubinggan manong. When. Thank you for calling and regards kada kayo amin dito. Madela Quirino. Ato yan abot. Iso natin yung napolwan. Since you've been gone. Since you've been gone, loneliness
Yesterday I know I've been crying over you. I can stand it no more to be left here all alone. Give me a chance. Listen to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone. Yesterday I know I've been crying over you. I can't stand it no more to be left here all alone. Give me a chance. Listen to my lonely heart beating fast for you. Since you've been gone, beating fast for you. Since you've been gone. Well, that's it. Our version of the song Since You've Been Gone, and originally done by Eddie Pellegrin. Ang nagatudan nga version ditan. And shout out to a very good friend of ours, Abo, dito Abo Alcala Cagayan. We have Medrick Bergonia. Good afternoon, King Kakabsat, and I hope you're doing well. And of course, nasa Rantalata. Yan. So, nakatadong ka taga-Kagayanan. Nga po nga, parokyano tayo dito, XFM Santiago. And of course, XFM Tugigaraw. Good PM po, Karuba. Shout out po sa tatay ko, kapatid sa Cebu, at lalong-lalo na sa anak ko, si Janzel Riley. Pakiplay po Karuba yung Agnanayon. Thanks, God bless you all. Agnanayon. Yan. Heard that? Dating pagpakablao ito eh. Di kaya nakaruwag kas laji hot legs nga parang pokaw. Jai, sino? Nahatimaw. Blessed Sunday mga karuba! Wow, Diyos ko. Sunday na! Tune in na! Wow. Isigaw mo parang sa hot legs. Wow, nagmaya. On the way na di church, yan, kini Kuya Ford Pastor, Oh. ni Brile Ezekiel, kini Brianna Alicia. Oh. Ayan, may at kantam hot legs, mangibati ka boss mo idol para to bigat. Hehehe. Ayan, si kami ti program na bigat jay munisipyo tayo. Makaring ka nga ta. Isogarod, ringendak. Basta no, sa mga pagtano damdama, agi karagak jay inowayoti gamgamit. Kita tugot ka gamit? Wan, Apek kanta ka pinabigat? intermission ka no? Apo kataanan nagpudot. So, pudot. Anyway, one more minute to go. So, sige, sapsapatan. Ginana kami bit. Apo, after a few minutes, agsubli kami. Of course, ito lang po na meron ng programa. Adda kami manon. Ito yung 104.9 XFM. We'll be back. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait,
For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters.
Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Okay, we're back. And of course, dagiti tapo, dagiti pagayam yo. Dito ay 104.9 XFM Santiago and 95.7 XFM Tuguegarao, Mount City. June. And katropang John Mark. Yeah, okay nga rod. Damanan dito mo tawagan. Ayan. Dapat adayon ito ya. Hello. Kupay nga na loudspeaker. Good afternoon. Umad. Kamali siguro, inidip na, mabuti nga Gary. Yan, shout out ka no, Uncle and Kuyang Amak watching here in Lipa, Batangas City. Ni Ni Riza. Riza May Saraos. Yeah, good afternoon. Amok nga, kaya na nga shout outan, dagiti naganak na dito ni Sunny, kini Auntie Marie. Marie. Yan, kaya di baruna ni naganan. Lipatan mo te. Basta malaki kululo kung ano sumuno lumabas. Okay, good afternoon kita kayo from Riza. Yan, tama na, tumatawagan. Okay, sabi ko mata, isa da ito yan. Hello? Madimangag, hello? Madiag sa, okay. Yan, naimbangal daw yo, idol. Shoutout kumantay agamak nga ni Reden. Lorenzo con Natasha May. Lorenzo dito Estrella San Mateo Isabela Mabalay nag-request ko sila pang kanal pastat tayo na po di ko sila pang ka. Yan, mata mapukaw-pukaw mo ito na. Adjalaeng. And once again, good afternoon to Kabsat Cathy. Kawa Salvador, she's watching. And Kabsat Nelly, still watching. Good afternoon kada kayo. And I'm sure mabubuya pa ni Kabsat ni Manang Lorely Baldoria of US. And ni Nelly Nilda De Leon. Yan, I hope you're watching, Kabsat. Okay. Yan. Uncle Berting nalpastat tayan. Aja request na kano ni Kwan eh, Josephine Preto, nasan na ang pangako kano? Nasaan na bang? Wadi may kabisado ako po DJ. At tapi am I that easy to forget Wan. to tayo? Hindi ka di? Natitiriga, ano tatata, kukuha kami. Okay, kata kita kayo nga mga ganyan sunata, paki-chat ulit apo. Tanay, madimi nga memorize. Okay, bear with us please. Easy, Am I that easy to forget? Ayan. I don't know. I don't think we can do this. Ano ba patasin ta? Okay. Ay, good. They say you found somebody new, but that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love that we once knew. Guess I could find somebody too, but I don't want no one but you. How can you leave without regret? Am I that easy to forget? Before you leave, be sure to find you want his love much more than mine, and I'll pretend we've never met if I'm that easy to forget.
They say you found somebody new, but that won't stop my loving you. Somebody give mother ya. I just can't let you walk away. Am I that easy to forget? Guess I could find somebody new, but I don't want no one but you. How could you leave without regret? Am I that easy to forget? Talayat ng tanong minsan dito. Talon sa tingin mo to na. Guess I could find it. Okay, adayo. Okay. Dapat i-prepare nga talaga. Practice na kita nga sunata. Okay, na ba? Sino pwede kita umay? Dumdumig kita. Awanan tayo kung mablaw ito Facebook. Ayan, ni Auntie Nelly, nagbuya ulit ni Mary Rose Brunyo, ni Jonah Ocampo, ni Rovelyn Avila. Nagiti, nagsubling nga nagbuya. Ni Kabagyan Vlogs dito YouTube. Diris one man sir, pa-request na gito kakaduwag ti trabaho. Thank you sir. And hello, beautiful shirt. Good AM from Auntie Nilda. Yeah. Kung ano awani sunan, kung Good ano morning. lipatan natan. Dita. Okay, once again, I'm Pangaldo, you boss, JM and boss June, watching here and listening at Alcala, Cagayan. So, kalau kita dito Alcala, okay, mabali nyo na po tumawag, request ka na kami, dito ay 0905-808-1259. Dito tamit na nga po Gcash me just in case. Good morning, good afternoon po watching from Riyadh. From Bantog, Ramon, Isabela. Hello po mga sa kapamilya ko dyan. Galing talaga ninyo pong kumanda from Dominga Santos. And J. Mark Agraan, shoutout po kami dito sa Barangay Buyon, Kawayan City, Isabela. Para kasi nga po yung Until I Found You. It's me, J. Mark Agraan. Oh, sige. Tataw na. Nag-e-echo po. Medyo pakihinaan po muna yung radyo ninyo. Ayan. Hello. Good afternoon. Ganun po. Okay. Pakihinaan yung radyo. Nag-feedback. Ayan. O kaya lumayo ka. Yan. Punta ka sa kalsada. Apang ka di kalsada, biit. Okay. Anyway, taga saan po ang ating caller? Gasikan po, Santiago City. Ay, Nagasikan, Santiago City. Taga Naga. Okay, ang pangalan niya ay Ramina Lopez po. Ramina Lopez. Ilang taon na si Ramina? 51 po ako sa March 25 po. Wala sa boses ha, ang age mong 51. Anyway, sige, bumati ka na. Binabati ko po mga bangalan ko po sa Nabulay, lalo po sa mga Burata Pagili po. Saka pa Acosta. Request ko po yung Sirok Tipandiling. Sige, mapatgan nga rod. Detang kalikagong mga sonata. Okay, thank you so much for calling. Diyo po. Okay, that's it. Sakto ata tayo request mo lang ni Kuwatan eh. Renz Darrell Arconado, iti Sirok ti Pandeling. Okay, talagang ado pa ilaeng. Iti Sirok ti Pandeling. Okay nga rod. Ato yun na po. Dati sonata nga kaya. Berbero ka kon. Sirok ti Pandeling. Ato yan. Para kanina, secret. Nagtarakit pukis mo, nagtaer ti takder mo, nagdakkel tamasals mo, borboran pa'y barukong mo. Kabut-buteng, day talangam, patitirong apandakalis yan. No nagnakan ti kaadwan, talyawen datapusturan. Kaadwan, ababai, arapa abdakat rabii. Day tanga, jo abagin, kaay ayuda apermi. Ngemanian, akiktud mi, tilaing mua ng pili. Sinarak mo, tay babai, anang pirdit kina
Aglaba ken agkupin, agaw awir kapay di ubin. Agplantya ken agsagad, agpisok ken agdingding. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Adu kanot pinaspasangit mo, inararem sang pinanawan. Adapay tinagsamal na mati nga ikalaysan. Arik na paykat na dalisan, inalampay aninang. Aniyatata tirupam nakasarak sunat na bakna. Sirok ti panggiling, kinalalaking nakaduling. Aglaba ken agkupin, agaw awir kapay di ubin. Agplantya ken agsagad, agpisok ken agdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Nagmayat abuya en tabagin pa'y ti agpalengken. Agugas tinanganan ken agsibug ti masmasetas. At damit tay makibarbartek kang imkelat nga agtaray ka. At daytan ti tudo tasalapay kumabasada. Sirok ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglaba ken agkupin, agaw awir kapay ti ubin. Agplantya ken agsagad, agpisok ken agdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Sirok ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglaba ken agkupin, agaw awir kapay di ubin. Agplantya ken agsagad, agpisok ken agdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Ayan, nadilig pagpakablaw dito ni Chris Agnes Heruk. Good afternoon mga sir. Pa-request, pag-greet naman po kami dito sa Kawayan. Watching and listening with Ma'am Donna of Pacific Star International Employment Agency Corporation. Wow, of course. Dito kablawan tamat na ni Sir Oliver Buraga. John Buraga. Yan. Good afternoon. And kung na dito text tayo ni 8380. Hello idol, pagkablao man kini Insan Ruen Agkawili. Kastamit kini Mrs. na Lina Ken Meme. Pa-request mo DJ Massachusetts. Thank you idol. Massachusetts. Yan, shout out po Sir June and Idol JM. Taga-Tuyak Ramon, pa-request man jay. Ingkaman tapno at daw pangragragsa nga aglaba dito'y balay. Kung na natin Vivian Peralta. Biro ka man din lyrics niya Massachusetts. Paring kaya tanga tiraan dito eh. Okay, first in history. Massachusetts. Adda. Ayaw. Phil, I'm going back to Massachusetts. Something telling me I must go home. And the lights all went out in Massachusetts the day I left her standing on her own. Trying to hitch a ride to San Francisco. Gotta do the things I wanna do.
way back to sing my way with you. Talk about the life in Massachusetts. Speak about the people I have seen. In the light, all went out in Massachusetts. In Massachusetts is one place I have seen. I'm going back to Massachusetts. I'll be going back to Massachusetts. I'll be going back to Massachusetts. Yan, doyaw nga rosas mangkano. Request ni Tess Guillermo ni Josephine Prieto. Actually, ato kita 3 weeks ato nga agtetext kanya kon pero damdam mo na nag-text awan tinagan na. Request lang iti kanta. Iti kat mga Domingo at dati title nan nga man amo di kanta isong ako pinasa. At agtetext manen. Pa request po ako ng It's a Heartache Please ko na ni Azed. Sino nga tinagan mo nga rot ano worthy mo iti panang kanta mi no kas pangarigan man. Azed ko na naman lata. Azed, it's a heartache. Actually, padasam, tiraam. Matik mo kabisado kami na lang. Okay, padasam lata na katabiro kita di. It's a heartache. Iti man na concert. Iti pagbiro kanta. It's a heartache. Actually, nalaka lang deta. It's a heartache. It's a heartache. Okay. Proud XFM! Ang gagaling niyong kumanta, mga katropa from Marites. Galing ka na. Thank you so much po. Yes, Ma'am Marites. I hope to see you soon. Umay kami makikapit. Dita Aurora. Okay. Okay, padasin mi lang apo. Dito, we cannot promise you. Azed, hamo ba yung magbaga tinaga mo? Sige, kantain mi latan. It's a heartache in our own version. Bonnie Tyler? Yeah. Saan ka talaga ta? Nothing but a heartache. Yeah. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love him till your arms break, then he'll let you down. It ain't right with love to share when you find doesn't care for you. For you. Ay. It ain't wise to need someone. Alright. As much as I depended on you. Oh, it's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool. It's a fool. Babay sa balimutan. Supay ah. It ain't wise to meet someone as much as I depend on you. Oh, it's a heartache. It's a heartache. Nothing but a heart. Nothing but a heartache. You love him till your arms break, Oh, oh. then he'll let you down. It's a fool's game. It's a fool's game. Standing in the cold rain, Standing in the cold rain. feeling like a clown.
it loud. What? It's a nariga ang kansyon, ano talaga Subay. til Adda mo, til lyrics na dito na-search mo. But anyway, that's it po. Ayan. It's a heartache. Shout out IF is SI Cordon nga naman chapter patog-tog man po yung Ifugao nga probinsya. Mga Cordillera. Nag-freeze ajay video ta kita mo di churama. Naka-unat. Nakainat. Nakainat. Okay, nakita po ano parasan. Okay, then may sabi nga sunata, sakbay nga pumatalas sa sta for our last segment. Ket nga rod, damdaman pa si Tabo, dito kami Quirino Isabela. Ayan, may mabisitaan dajay ang kansyon kami dito actually. Ayan, 4-hour show, damdaman. Upat nga oras nga kansyon. Ana, awanan ti Nutrigas da, Doyaw Rosas, Inkaman, Cordillera. Okay, kapunta ka na kang kanta na Jelta Cordillera ta medyo barbaro basit. Ayan. Ato po ti sukat iti suyusoy, suyat iti sukat iti sisiwit no request kento apo dita barbaryo. Padasin yung request dito Cordillera. Namayat mo lang nga po iti panagsala dito naragsak. Ayan. Medyo slower a bit pero may mayat nga ipitik-pitik ti ima. Ayan. Cordillera. Ate nga roden. Thank you, anak ko, Revelyn Ramos, for sharing. Suksukisok ay ilimi, kadundundugan, kagagardenan, kadaan di kaigurutan. Babaro siya babalasang, napipinta siya, nagagwapo da, nagagdapay ay manobla. Cordillera, oh Cordillera, adin na gulo, tan disiplinado, kung apo edaya, adong kuman baybay anak, tan say may patawid ni, din kinatan. Nuway rigat man nisisada, man titinulong man kakapyada, enggana ay masurbarda. Isungada kayo ay anak ni, dingganiyunan bagbagami, tan siya din na bangunan mi, ayin bilin din na po ani. Cordillera.
Jeshri Aloret, nagpipuya di balay yun eh. Oo. Cordillera, oh Cordillera, adik na hulong, tan disiplinado, o apo daya, adam kuman baybay anak, tan say may bata winni, din kinatalhan. Dong-dong ay si dong ilay, insinali dumay. Dong-dong ay si dong ilay, insinali dumay. Okay, that's it. Ako, agsubli kami para tinuod nga 30 minutos. Ito programa mi nga da kami manana. Wante puman pa na. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201. Kita man lang nagpatak oras
oras. Maudin abang nga pa sa ti programa me. Medyo makapaliday. Apo ta. Ag-drive kami manen iti medyo atitog pasit. Makadanong kami di jay pagtukarame. Sa kami agina na pasit. And then kanta manen. Okay. That's it. Apang kami Quirino, Isabela. That's around 3-hour drive ni JM. Jintilugan na. So medyo mabandog isuna. Nalamag pa lang kano di JUS. Ayan. Tapay lati heater da dagiti iti kabalbalayan. Dito yan mi apo hawanan. Ngay may isuti daw atan mi tapno nalakang agdawan dagiti pagay nga dadum nga nababati pa ita na makaapit na mutan. Nagpapada kami nga makapadas iti presyo nga 14 per kilo. Oo, nangingin na pa iti red egg. Nangingin na pa iti dagiti mga magatangan nga pagay. Ngam abo iti nagdumaak dagiti dadum mga agipopos. Siyak awan iti ano ti sisisik iti sisisik iti Tagalog yun. Awan ti sisisik iti presyo iti dadumag apo ti ilada nga persona nga ilalawak na dyan ti boss da nagbabati pagay basol ni kasto nabutol kami ni kasto kung kuna daw nakumati pa kibibiyangan na tatateg na mga presyo. Nararamidin na aming wagas nga no nakabailanan kaputa dawat mo ti ekonomiya nga bumaba ti presyo ti pagay kaya talaga nga bumaba awan mo ba din tayo nga namnamaan nyo bumabanto mo iti fertilizers kasi talaga iti biyag ti manalo na sumugsugal. Okay, nasaya at mabati nga kanan adya lang ti pagyamanan tayo na po nga adya titila at nga Poncio Pilato nga pagpapasulan tayo iti nababang presyo ti Erika. Kita nyo ni John Mark nagapit di kalman di na minsan and still nakanga isam ureno pag break even lang nga po dyan ti naglakwan ti Eric versus dahil kanya naggastuan na. Is it really break even or you had something adaneto mat? Daneto. So, thankful. Be thankful. Hanggang dito tila adda nga papapasulan tayo nga manakad ko man koneksyonan na dito. Apit mo na nababan apit mo. So pa no gusto din na apit mo hanggang ko mga nalugin. I mean no nagagit ko medyo para talo mo nga na ikatan na aming tamtambak ti roro. Dagi di mo kati factor no hanggang nga nagpa soil analysis etc. And may sabi nga pagyamanan tayo apong nga manalo na dagi jay intent nga benefit iti Department of Agriculture. Nakatado apo iti da sabi ko mata na ikang kayo kadagita abono no gito ko fish ano da ko mati fish pandio no kwa fingerlings. Okay, pagyamanan tayo amin dagita apo. So talaga nga tumultulong mo iti gobyerno kada tayo amin. It is just that kaadon kada tayuhan amo ti agyaman. Yan. Puro reklamo. But actually, talagang aramitin damit amin ng kabailan datap no lumagaan kan gumin awat ti panagbiag tayo. Correct, balong. Mga farmers. Yes, no makita lang naman nga billion, trillions of pesos apo ti ited na kada tayo tapno pumintas laeng apo ti panagbiag tayo. So pay. Ayan, kunata ni Lorenzo John Pablo. Makapaikat bannog sir, dagiti kan tayo. Sulit ti agdengeg nagbuya. Oy, agyaman kami Lorenzo John Pablo. Ayan, taga ano ka? Naimbag naman mo. Duyaw aros singkaman, dagiti request da. Nya pa ba? Nakanta pa din namin sa jay Duyaw Arosas ay inkaman kuno kuma. Okay, padasin taman di Duyaw Aroy. Yan, mayat day ta mga idol kablaw mamad atoy patgag ko ni nga bagat ko ni Jennifer Calweng Mendoza agyaman ko na ni Dominador Mendoza. Hello to Boss Ariel Perdido. Madamag buya. Yung single yellow rose ito yun balong. Naiwak this morning. Supay Yan. Single yellow rose. Amo madinga mapuko deto yung ako nga kanta no itikas kasaran. Gon ngam doyaw arosas matikeda. Okay. Biro kami dito yung orosas. Itay bigat. Okay, basta ipay namin sa nasayat mo gayam ti gobyerno no apay nagmaditi news da dito may panggap dita. Correct kabsat ayan talaga nga napintas iti programa ti gobyerno. Amug dayto tadda kami ti local government unit of Ramon. Amumi nga nasaya at abo iti gobyerno ng amon apay nagdado mga tataupos da nga post iti fake news. Tikadi itulong day jay apay makaawat kayo ti ayuda no adati impose yung fake news.
Asi kami talaga nga makikita mi apo iti ipapaay iti gobyerno. Agita lang farm to market rules nga project kan apo madiagsarday deta. So nga let us be thankful na ti may offer iti government kada tayo. Awan pa mo ti starving kasta nga mabibisinan kada tayo kat. Masyado tayong attention seeker. Tano lang mapansin dati post tayo, sige go ahead or haang healthy. Anyway, isala tayo lang kita nga problema yun. Ita'y bigat nakapuutak panag-an naklaatag kinapunganak at daduyaw arosas imnisemak gemdi natarusak nagarubos itiluwak gandat mo gayam umakadan tuy denak dim kabalan nga imparupa ngadan sa baliken ka ketjak met pinagarup amulitam panagdenata ketitay anakaturugak imbatinak amay maysak imakadak ka baba enti duyaw arosa among kadiyaday ta sabong sawenat agnanayon ken among kadi si tatalgedak si pupuno ngem abay ta si minaka nilipat mo't karin-karita naglibas ka tuyaw arosas senyales na din kabalan nga inparupa ngadan sa baliken ka ketjak met pinagarup amulitam panagdenata ketitay nakaturugak imbatinak amay maysak imakadak ka baba enti duyaw arosas imakadak ka baba enti duyaw arosas. Good afternoon to our magician na katropa Zaldi Guapo. Wow. And of course, to Kabsat Ariel Perdido, mas guwapo pa siya. Wow. Kay Zalde Guapo. Of Wow. course. Pero ang pinakagwapo tayo, di ba? Wala. Tayo nagsasalita eh. Ayan, kung na nandito iti pag-ayam tayo from US, itry yo agalaga ti first at dahil magayang water source yo. Nung nalakatipaga, there are alternatives. Aside from the palay, apo, dapat iti programa iti gobyerno nga onion, alternative farming, let's try. Nung talaga nga nalakatipaga, itawan iti ganansya mon, padasam, nagitito dumapay awagas. You can plant balatong, di ba? In the middle of planting season nga kunata. Actually, madi ka mo di magbagak, pero try to visit our Department of Agriculture offices. Tapno, maaman nyo abo, dagi tayo mabalinda nga itulong kada tayo. Aduti technical knowledge nga mabalinda nga i-share kada tayo on how to do the alternative farming.
Tatno, antay una yung marigrigatan nga reklamo. Okay, and what time now is, it's 15 more minutes before the hour of 3 and you're still with Katropang June. And Katropang Jamar. Yeah. Nulang kurso na daka, uray bakbaket ka nga amang, uray kuman basta natanang ka, ay kumaay ket nalabit dinarling ka. Amin ngamin pagsel selosam, gagayim kuwin kapakibyangan, kakabagyak kaap-apam, naglaing kan no di kumaay ket dinarling kan. Pagikwaen na tumen uray saan, iturong mo iti pagayatang, anak met nga agbabakit, ken di takwartam dyan tukumpet, uray nga tanga anak abumaknang, taawan di tat pagragsakan, simple abiyag nga adut kapagayam, day tatiin na kalikaguman. Datay ko nam abinaduan na, ay nasa anak met anak daw dawat, idi nakita nagsinustentuan, nakas anak ngem, idi pa lang nagtuduwaat, idi kwan na maliukan, isidir mo ni siyak nasdaawan, dandanin ana darling kan nagbababawi at kumatatan, tagikwaen nagtumen uray saan, iturong mo iti pagayatang, anak met nga agbabakit, ken di takwartam dyan tukumpet, uray nga tanha anak abumaknang, taawan di tat pagragsakan, simple abiyag nga adot kapagayam, day tatiin at kalikaguman. Tagikwaen nagtumen uray saan, iturong mo iti pagayatan, anak met nga agbabakit, ken di takwartam dyan tukumpet, uray nga tanha anak abumaknang, taawan di tat pagragsakan, simple abiyag nga adut kapagayam, ay tatiin na kalikaguman. Ayan, natin request ni Kuya Joseph para kasi manjay sing-sing ni Ayat. Dayaw, para kinipagod ko, ha-ha-ha. Double meaning deta po. Ngayon, mamimit nga kan Kung kansunan. marat mati nga makaanya eh. Okay, kunana ni Dr. Emil Castillo III. Ako, the third, tanda siyempre, naragpatnan iti Golden Age. Ayan. 60. Member isunan ito Department of Senior Citizens Welfare. Kanta timang inom ko na deta, it's an Arctic. Kunana, Okay. It's an art. Iso mo lang kanay na ang kantaan deta ni Kabsat Doc Emil. Our very good friend. Nga manmano kami agkita actually pero full of laughter. Ano natin kayo mga ipaga? Ayan. Ako muta niyo. Ito yung mabasan. Tekas kumanda dyan Mary Jane nga Ilocano idol. Okay, may sabi nga tawag ti alawatan mi abo. Sakbay nga po makata. Hello? Hello? Yes, abo. Where are you calling from? Hello, sir. Yes, hello. Good afternoon. Yes, good afternoon. Koblaaw kan. Mabalin tag-request, sir. Well, okay lang. Ape, handak mang tutay pala sumasa o. Adya man ko mga tokmem, sir. Ay, tok, ma'am. O, sige nga rod. Pangirok mo yan. Deta nga sunata. Kinkablawak man dito ko, sir. Massage dito, trail massage. Trial. Ay, ni Lorenzo detoy. Kadwa na, sir. Ano Ni na Lorenza. Richard. Well, sir. Okay. Dita pa yung nagkita. Di pinapadas. Iti kinapigsat. Ti panangitaltalmug mo. Ni pala Lorenzo. Ah? So, balik kayo min, sir. Dati kami ko, sir. Hindi Dibira. Wen, amo imbagata kanya kon. In text na kanya. Dibera nga barbaraw. Wala. Sige nga rod. Adya laang. Tok mga pinalkang.
sige sir. Sige, thank you so much. Ayan, Apo. Pagayam tayo, Apo, nga nalalaing daag masahe, Apo. No, kaitek pamasahe ti 3L Massage. At dada na po iti barbaro nga location. Awan da ditan public, awan da di jay Mart 1. Idi, matatagat na tinagan na di jayan. Lorenzo. Di Mart 1, idi. Barbaro nga Hindi ka mo nagan niya nagan natatan. basta di pure... Pure Gold Pure Mall. gold. Kamuno niya tinaga na. Sorry na lang, pasensya na. Pero sa bali ti location da, na di dan linya po ti De Veras. Makita di dyan. Dati minong barbaro. Hindi barbaro nga De Vera. Di dyan datatan. Agpukaw kay laeng di dyan daalan. Ano... 3L Massage. Kung ay lang po. Amuta dito nga isuda dakitan. Okay nga rin. Anapay ti sunatan nga rin. Kadulong tadi. Ano di request na? Tukmam pinal kang. Kokmam. 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 Actually, for the information of everyone, never nga nangan ni John Mark Tukmam. Di na kayat deta nga makan. Di ka mo no apay. What's the matter? Nung nabildat kay ko mag. Yeah. Na di natawag din tahong. Okay naman. Bildat is not tahong. Ay, okay sa bale. Tahong kahit ko di tahong. Tukmam na kaya talaga. Tubig tabang na tubig kasi galing ang tukmam. Rivers and creeks. Samantalang di jay tahong is seafood. Pang sosyal lang talaga. Social ka nga talaga, Palo. Lalo na katiluto na kakwa. Najiluto na, buttered. Buttered Yes. tahong. Tapos nakadaadat. Shish. Nabayaga kon to'y lubungan. Jakpay naramanan. Jakpay naramanan. Day kung kunadaanan nanam. Bilin day ditatang. Ay anak ko ing kakadramanan. Gayam tay nananam. Tay tukmam pinalkang. Ay nakitaktao. Ay nakitaktao. Ay nakitaktao. Negdi balayo. Yeah. Hintaman agi. Hintaman agi. Hintaman agi. Yuli ti kayo. Ayan yan nga or. Ayan yan nga or. Ayan yan nga or. Nosti unegio. Nagdakel tatol. Nagdakel tatol. Nagdakel tatol. Dekta lakasayo. Nabayaga kon to'y lubungan. Yakpay naramanan. Yakpay naramanan. Tay kun kunadaanan nanam. Bilin day ditatang. Ay anak ko in kakadramanan. Gayam tay nananam. Tay tukmam pinalkang. Aprosak mantaso. Aprosak mantaso. Aprosak mantaso. Puti bungan yun. Napo daw talo. Napo daw talo. Napo daw talo. Lopot a kinupin mo. Nagadongabol. 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 Sa tapan diling mo. Anak nakatio. Anak nakatio. Anak nakatio. Opisyal di baryo. Okay, kunan natin ito yung text line tayo. Good PM po mga idol. Pa-request nga po ng Count on You. Thank you and God bless po. Mylene Delos po ng Diego Silang Difun Quirino. Mylene Delos, Awanti Santos na. Baka de Los Santos. Mylene Delos, naglawag. Nabayaga kon to'y lubungan. Jakpay naramanan. Jakpay naramanan. Tay kun kunadaanan nanam. Bilin tay ditatang. Ay anak ko ing kakadramanan. Gayam tay nananam. Tay tukmam pinalkang. Gayam tay nananam. Tay tukmam pinalkang. Okay, nakalilitay but we have to say goodbye for now.
And until next week, same time, 12 to 3 in the afternoon. And this has been your Katropang June, together with Katropang John Mark, saying good day and God bless everyone. Thank you so much. Kadagiti marabay kada kami. Ay apo pagyamanan mi, dagiti nag-like and share our videos. Apo dakil nga banak kada kami deta. Ore ba si tinapit mi no? Ado kayo apo kasla kami latim mama iti apit. Nga road request ni Mylene de los Santos. Dati nga sunatang naliwayak ti introduction na kasasaok. Oritik man, oritik on. Here it is. Count on you for everyone. Ito ba? Why nothing like the words corner, and I need you so bad, but I don't know where you are. I cry these tears. Ladies and gentlemen, John Gibbs. On our road, we've been so far. We've soared the moon, and we've counted 1,000,000 stars. My love is still true. Ikaw na. Friends have come and gone. Some have left me alone, but I stared at these walls before, and they made me blue. All alone in my heart I know there's one thing in my life that still rings true. I can count on you. Count on you to be there. No questions in the air. No asking why or when. No looking back. Count on you every time to ease my worried mind, and you'll forever be important to me, my miracle find. If I had to choose one place to spend the rest of my days, anywhere would do, long as it's close to you. Whoa, whoa.
now. I've traveled so far, yet I'm right back where you are. Just me and you. Now and forevermore, as the years roll by, I'm beginning to see the I can count on you. Naipag-malami ko yung June and Mag. See you, damdama. Okay, see you soon, ading Ekel. Okay, that's it all for today. Goodbye, everyone.